Nikitaka ngene ndomba kwithira tukiwathana nawe Nteto chieto Weru arini bwana ntoba kwithira witite na mbere kurumira Weru TV anene tutirete tukubanganira mantu nkabo kinya ryo mantu yegi siasa ira chidirete gita na mbere dene account ya miro ende mbere tutatu yukumaketyo hini moira tukubanganiretie Weru ari PHINEAS karanja kibicho kurwa nende bacheberie siasa ne kithira bati kwenda Kenya iya siasa ko matamero meru kwanza nende bachemania na kyama babas kya dhone ntere chantirimiti arwiri gitike MCA wani ni akaringani kudhujwa ni ananchi na karibantere yu nayo maguri ya mauta gukarora yethirite yakari yatithira yechinchakia mona neto madhidi ya Weru ari nesindi karoida nangeto PHINEAS IMAANA tuteo tukota na mwanka mudena utikethiro kiula wa Weru ari nende kinyako ina kalono Nteto chero da Ithatu ikambiriria da ichuchiongwa Minister ukaribonde ne mwandiki mnene karanja kibicho na ibethirite nende bakyura kwa bathire bakebukana kia na siasa kenda gutikethire nende kwina kinyamathina yakethira yakumaira nyuma yakithira no bakere nandi kibandeto akiama baba ugite nende Nteto ni kuthire kumaira tibaile ba barani arungamiri bokaria bakwithira bakumaira mantu yegyo ringi bokura ontobra umbikia kwithira bokeka ukanakia Kenya nyuma yakithira no ngwa ataniro ikundi begotetera kisheke mwinge kirikaro nandi kibanteto ntukwena arua ibamenere tina korotera minister okale bonenda Dr. Matiang'i na PS yokaranja kebicho nontubonto buria pakubotonya na mibango ithurano. We have gone through various stages kolingana kama ngonge oikundike Defenders Coalition aliwa bo bari bakothira betuma Kenya kagitene aka bakethiro bakiage werigiro kirithurano biria twitite. We are concerned about is the posturing by the PS interior and the CS interior. Those are the people in charge of electoral security, and the more they are seen as supporting one side or one of the candidates or one of the political coalitions only leads to erosion of confidence and the perception of partiality with regard to those in charge of the security infrastructure in this country. Koroki barua kurutu cha bolichi ngirithano barabadire training ya ruwa ne bari kuzo betethire wiko karekiri tuno bitu itete batethurwaneri wakongana. Well, we appreciate number one that the Inspector General has prepared a manual for the police and a pocket book for a quick reference by police officers. The number of police officers trained so far are very few. So the manual was prepared early enough. The training has come in a bit too late. We believe from our assessment that less than 50% of police officers have been trained. We have about 5,000 police recruits who are recruited in March this year, who are undergoing training at the police college. And we hear that the plan is to deploy them for electoral security. We are concerned that they might not be prepared enough. Ke engena kyo iborite thirikare Kenya keja kuja thirikare nthiguru Uganda koreria ntu internet kagita kaithurano nenyanyume ithurano. We are also calling on the state to desist from any temptations of interfering with the social media and the internet during and after elections. There have also been concerns that human rights defenders and journalists are continuing to be surveilled by the government because of the nature of the work they do. For instance, on 27th May 2022, Twitter accounts linked to the social justice centers and the Njaa Revolution campaign leaders were suspended for allegedly exhibiting suspicious behavior. Reporter Ntosharo TV kumaja kengina ngine kutoka Nairobi
mbita Boniface Mongera Muduchira yo siasa yo kujeri ntere chantiri mitibore ruare nyuma ya kyama bayodie guchemania na babaski adone ntere yo bakiari munini wa midika lentore no linda kyoma na rombete akari kuringira yodie muchibi ndubera murombi gitike mo kuru kama bunge we kurumeru Felicity biriri ari anete na bwa kyuga kaitene kanende amero baya kiraitenge na tisuti. Siasa ni gwete mwanki kiri musemeno jo mwirega jo karuma ndene antora ya ntirimiti wandine kisima gisono keburi na are atongere bakiama kia UDA o amwe na bakiama kia Mbas bagotirimene nekenda kwimbere mwirega jo nekagite nekaralinda kio merone munini wa medikali ntoro kumerera matagite kio ngavana kaunti ya Meru arombire akari kwigeka kiama kia UDA na kubaringira musibi kuma iguru mwankira ndeguru nandi amboire bokaerweni ture ni musibi tebwa area ikenda bokaria Ruto au angete gavana temete kalentore akwe gavana onge bwize wa UDA no onge ogakaria Ruto yento kirana kyo getegweriria kiama kia Mbas batongeretwe ni Felicity berere ro kumerera matagite kia mujumba wekuru o amwena kinoti mwebyo rone abitha warera na kumusokere na kwira akari bakathikira rorera byama ende batumegitenge na kuthura tongere barapongo bagusiendera ini toriuga ate kiama tukuringira imutongeria tugweta atia tukuringira kou ndi no tunkuwa mtoro kwira oringe muchibi atakwatha bwega gakwenda oguta rira kwira oringe muchibi no ntukuro karinga ntuko mutongerio gakara no miaka egana oringira muchibi mutongerio ra weta muchibi no reko we mutongerio weta muchibi bukairwa buringa kura cha muchibi tege ni mutongeria uria kwena babwe kiama itakabuti agekairwo kenda tukita kamwito kada kaina mpio lakini after tariki 10 urethero thurete muntu ena kiama urethero thurete muntu tena kiama gitithera kinango githaira kinywera wakili akuga aja akauga tikira ito atemba kwaria na Ruto membi bumunenkere mbethe kontona bakari na Ruto poni oro abitha kathomba kuma kethirikari kaunti ya Meru ni baringire ngavana kirito murungi ndebe gusokota mejire na kuthombia baraba kuregana nawe na ni uno ntunkuburomba atiri botweke ambassadors bakwa bwana bwira barabo tigire nje ibushamanira na mwekuru wa wita wankirote na bwereseresera na uburomba kura kenda kura ingana bas power batu antu bamba story wakaba getu gachuke toka kuigitira kekie maendeleo twekire ndebe yetu amwe tukire kachuke tukauka kiama kia Mbas ndo kiama kia Mbas kinenda ngobera buringe muchibi teu mbati ndi alire mantu yakira ito onto kiamene kiae na kiama kia Mbas kiao kia Mumeru sini sawa ntukwera mheshimiwa Lentore ai mutongerio wetu embe arome arauga thirikari ekiraito iri era urona kilipu eu au akebangi na wani ndawatire kubanga thirikari ri ende Madam Lindia mutanosha no ntwendere ruwa ato yathimo kwa weto muri thirikari ekiraito kera thuke mweri wele imetike ng'ang'i na kiri tariki 9 mweri jwenana karatasi ne kara no kiri ng'ina kiri ijitenda kati yawe ugeta na Arua Meru General Hospital kwina ICU ya Kimbeche cha county ugeta rora wina mwaji okwenda ICU ukirorete ngiringana 10 to bakejo bwa area bakiuga mbukuru na akari kireito murungi ari ya Mbeche ikena ana babonde bakorere bandukietu ibagwita ngugi ina iketie Mbecha na miaka ewe tukaira nende na tukandiko gitatia kwa erwa boba kuga kireito murungi ankara Mbeche chae ankachiae afirisira atebati biashara katebati biashara je kurubange na makosa jarere akwero mwamba ne atere kwa koti kwenora mona koti ni akira wa ateneyete Mbecha Weru TV kumantiri mitiki sima gesona kebore mbeta mawera kerigia
Norogo cha gite kia seneta na kia mwaka Jubilee James medeka na meneti ya mbunge Kadhuri Murungeni kirea kuwa utiwe tina mbere Kadhuri adira kireta agesione kia weke saudimenti rireare mujumbe na kinyane ende kwedira kiwa atipatire gutuwe seneta wa Meru nonto utikyo akedira kiongela Meru. Ango ndobonia mwanya wa utongoria wa muntu omwega na muntu muyi. Akeya nangerekano nora bochindana no Daktari James ariwa Kadhuri Murungi atiomba kwethirwa kithu chia gite egio seneta wa kaunti ya Meru atethia Meru nonto kinya kiringo yake ya ubunge utirebu atethetia anto oba Southimenti. Kadhuri Murungi aratura Southimenti ai mujumbe miaka 10 na ndene miaka 10 irathithitie ni asara na kiriro aretete Southimenti na tenkua barabara cha Southimenti igoji east igoji west airitere kire thirikari ku i national road cha thirikari achethia county roads ata antuva Southimenti kanya kawekirwa tamak ni thirikari ku uyu mutongeri otena metho na tumnya naitite. Number 2 ndene miaka 10 kilomita ni yere chalami, and I want to be on record, kilomita ni yere chalami nankaro mo next week kaje mchemani au kilomita wiyere nesho ekirite ndene Southimenti. Koroki iyoguna wetete kinyana kuga kinya chukuru ochiongwa Kadhuri ataukiria chukuru ochia nterino cha Southimenti wamona kwethero kinya barabara irebateri kwethero kithonde kwa thirikari nene Kadhuri na china mirie chia tweka acha thirikari ya kaunti. Muntu kaitete da janto ateke na mia barabara cha Southimenti kuma national roads acha county roads Kenya kiaka lami muntu Southimenti edote muntu mwagirambi lami schools ndienda kwa one single school Kadhuri Murungi ndene miaka 10 okete kana arurite ndene Southimenti antu betu ibawita baketana ito kwenda schools chi expand na atwere one single school. Egitani olero James na umerete kinyora guchogete kiongavana ato metekalentore akiuga kinyagwe aedereto akiringa biashara na ikio nonto akuthiruka akiuga ati county ichake ichengire thirikari nonto bakwethirwa gwa imo biashara atati gutethia anto Obameru. Miaka metekalentore etari miaka ya service to the people, etari miaka ya utethia antu, etari miaka number 1 ya biashara na hivi washo akiwa account yake cia ingirwe ote account ya mushare ingawa account ya ingawa bwana Lentore ni account ya biashara tutakwere kura cha kwa mu biashara twakwere kura weto tutongeria no tuzwira wa itere biashara ne ibonto tibo wathithia Kumagebe North Betan Class Chabari. Munini wa Rais William Ruto iruwari nethereti nende ya Kilongande ni akaunti ya Narok gweti ya nambere campaign chiekeza Kenya Kwanza na nethereti ya geta nambere na kuira kari mawira ni arakethira nende aibangairia na kudireti ya kithiata na tungeria bange wonde banjuri ya Kenya Kwanza. Mtarajiwa wa 5 hapa Narok, sisi tunakaribisha wewe. Na ile kitu tu tunataka kuhakikishia wewe ni kwamba Narok County na watu waache hiyo hesabu kidogo kidogo wanatupigia mahesabu kidogo kidogo. Narok County, Your Excellency, tutakupigia kura ile hawajawahi ona. Mr. President, I saw you on TV looking extremely agitated and unhappy about the leadership of Kenyatta University. I want to advise you, the fact that Kenyatta University bears your family name does not make Kenyatta University your family. After 9th of August, Professor mwenye amefukuzwa na Uhuru tutakurudisha kazini. Hawa tarehe 9 mwezi wa 8 mkinipatia kura yenu, hawa watu tutawashinda asubuhi na mapema. Wanatuambia ya kwamba wale wanatuambia ati kura imeisha. Sio ni madharau? Si ni hawa watu wa mahoteli huko Nairobi wanafikiri wakiketi chini wakunywe taska na wakunywe chai ati kura imeisha? Mwaka huu watajua hawajui. Ama mnasemaje watu wa Marani? Mwaka huu watajua. Ati wanasema ati Ruto amekasirika. Mimi nataka niwaulize, wangetaka nifurahi wakati bei ya unga imefika shilingi 200? Wakati vijana milioni 5 hawana ajira? Wakati mbolea imefika shilingi 6,700?
Wao wanafurahi kwa sababu hawajawahi kulala njaa. Atangeria na kiama nende kathumba aba kiama kia Wiper County ya Meru ibekite gikaro na kwendegeria speaker wa Meru Kaberia Rimba na kuanende ba mwate mbarugo chwa giti kia senator wa Meru bakiaria kiama banende barabethirite bakie ka Kaberia baugite baukite tuarira kumwata mbaru nontu nuo komba ngwe iranende mbere ye kikinyethira airira giti kia murwiri kiumbe. Baba ni amemba na atongeria bakiama kia Wiper County ya Meru bakirikira njara speaker wa mbunge ya Meru Kaberia Rimba uria ni murwiri giti gyo seneta ari murwiri kiumbe batongeretwe nende bendi gatomaretwa ni mukarigiti wa kiama giki ni baugite gitumi kia gya kugwata mbaru Kaberia ni watho bai ni mutongeri wa kiama kiu Kalonzo Musyoka gitumi ni kwitha ni bakwenda kinya thingati ba Kaberia baringira kura mutongeri wa murengo jwa Azimio la Umoja ni Wera Irondingura ni murwiri giti kio rais nya independent candidates bara bagwitikiria kuritaniria ngugi na atwi tole antu ba Azimio ito ba welcome Kalonzo atwirite kura yoyonde ire konekana tuchwire Raila Amoro Odinga na business yetu gutekura inye moto gatiga kiudia kinene ni kethirete garire uria kugwata Kaberia mbaru rikareta mpathu gategatika bia mabira birikiri murengo jwa Azimio aria kiama kimwe kiria kirindene ya murengo jwa kia Jubilee kirungikite mutongeria wao tawe James Mithika uria batithirwe bakirikira njara bachwa murwiri kiumbe Firindaga kiumo atongeria chokiria weniriri tukuraithiria post uria ikweja na tukuona percentage ira inayo kwau utumba gwita kuga no ntoje my brother na no kurigia ati no wenkenderea kuga no eja number 1 patu turi Wiper fraternity turaraithiririe tuona Kaberia no ri iguru na Kaberia no tunia uunga Azimio mkono kinya tutina reason ya kurega kumuunga so even that other one neja to join tuunge Kaberia mkono. Kaberia na wakiuga warumirite murengo jwa Azimio ni kwithira thirikari ire ijite kagita gate kuraja kumana arue kathithwa nibo na Raila Odinga ni wo kethirwa ari mutongeri wa mugongo karinga kure ya president na support yekwa ni kuonekana na eri na nkaritaniria ngwina government of the day yande tanara senate which is not any other government of the day but the Azimio coalition government na ibu ontu ngoitania na chiama bia bionde biri Azimio coalition nkibara omba kura na ndi muchore wao nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Nyuma koti ya Meru gwita watho bagwitikiria mucho igite kia wadia Nyaki East kirwande bene ending kiama yamiankana idurano neo IBC anda ni account ya Meru nithirite gite kia na etambere uchoa gite Nyaki West na kumwikira ndibene mwaka yo Sunday nende ethirite agita koti nyuma ya IBC kuria wikira ritore kiki baraba kuchoa eteki do hereby certify Hilary Mutuma Mugambi naru atu na kugwirwa guku nene naru atu ejire aja IBC offices and tokwa wa judgment court yetu ya Meru IBC berwa ba receive maratasi jakwa naru ande na gukena guku nene onto IBC ba kudingatira orders cha court bajukia maratasi jakwa ja nomination na bank clear as a candidate wa Nyaki Westward imbije challenges ira chirario cha kwithirwa tuterere na IBC onto ba maratasi jakwa na onto baraba inge bara umerete kwithirwa bakienda kioneki kyakwa kiomba kuingirwa anko bera narwa maromba jenu ja mathoku ja guchindwa kirundu kianu kugie guchindwa kurukimbere mumero na mukario Nyaki Westward itoringe gitarerera siasa itwithirwa na amani siasa chiejete na kuringa kura kwejete na gugakuruka ende tugatigwa twiyamo twithirwa twina amani na twithirwa tugwatene rwano rwetu injara chigwatene ojo kazi na ukweli ngugie na uma na rietwa rira ukona ki ballot ni Hilary Mutuma Mugambi na nikumira unende tukutatikiona akanya kunoka endio yatakura nonto inchokerete na ndetenginyu makaita katekuraya
Tano fureshi kwa manda mu Elizabeth Kairemia. Tano fureshi kwa manda mu Elizabeth Kairemia. Amukereni nkedi ciakwa Amiru. Ini mbetawa Elizabeth Karambu Kairemia kana Mama Safi. Mwekururo guchwa gite kia Woman Representative Meru County na kiama kia UDA. Imbije ibondo jete na bwantegera na ritho ria mwanya ngugiira mbuthithiritie tagukiria akoro antu babethe abiachara na arimi nkuthomithia na baba inge na njaire iteguciumba na nyabara bena mawathe ngutetheria antu babikibiki na nyama antu jange kathumba na nonto mwathani na mpete inya egwita ngugi icionthe nikio nkuburomba oni Elizabeth Karambu Kairemia kana Mama Safi bokere rokere taitire tariki 9 mweri jwa 8 bondingira kura ndeki amene kia UDA ngechoga gite kia Woman Representative Meru County toriuga atere a Meru kaba Elizabeth Karambu Kairemia Mama Safi Tano Fresh Mama mtenda kazi Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis mirimo ya marongo gwito ni ndamu murimo je sukari infection chekiu ironda bya kiu guchumburo ikirongorera H pylori UTI infection cha bacteria kirinjira cheo chiari hormonal imbalance kuremoni kugia mwana mithemba mwanya ya allergy mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotu lingere thimu gukurukira namba 0714 366 766. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option and enter your StarTimes pay bill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719-077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Unga nyororo, kwa ugali moto, keto kwa masonko, basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. We learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bigia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atoliganete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole je watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yoga tokeria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru
Ivono ntubokithira itite na mbere kwa tana na oni kenda tochieto tuchokerane ati nende ntuku eru area Kenya baingi bethirite bagietera wikwa riboti ya mantu yegie witia kana kwa mauri ya mauta ende kuma kintumiri ya mwari wa garu ya Rais Kanza dena nethirite agirita ntumiri na gutariria ati maguta yatithira nende echincha kia mauri ya titia na yatina ma neragwite bobo ethirite bukia nyuma ya Rais kwiru wa Kenya keo right na kumania nontobone ende boidira bote chinchia mauri ya mauta na kuikona nende moto ya kedra geta na mbere na kwendwa na mauri ya redrete ya kenda kuna yo mwankate atine kamweri twetete tariki 14. Minister wa mumbire na mibango ya mwanya thirikari Professor Margaret Koviantu kwerwaene kinyete nende miundene ya mwaya kire waya ni bota ito cha thirikari kire akaribanteriu kaitano kaunki ama ya Azimio na netrete kinyantere chekiritire gwetithia na mbere kampeni chio. Mutongoria wa kiama kia Wiper niwe Kalonzo Musyoka ni utwarite kampeni cia Azimio One Kenya thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu. Ali mwena wa Kiritiri, Kalonzo ni uravoya ekari a mwena wa irathiro ria bururi gukorwo magikirie Raila Odinga na Martha Karua kura cionthe niguo makorwo magitonya wathanire. Kwamba mwezi ujao Uhuru anawacha mamlaka. Ni kweli? Kikatiba. Kwa hivyo ni lazima nyinyi muamue kwanza, na wasihi tuamue kama mkoa wa Mashariki. Kama ingewezekana tungeongea na sauti moja. Watu wanaona wakati huu wampatie Raila na Martha Karua uongozi wa nchi hii. Na varia mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Murang'a niwe Sabina Chege arauga ati thirikari ya Azimio One Kenya noyo tu ikarumbuia kithomo na njira iria yagirire niguo gukiriria gikiro kia mathomo bururi-ri. Sikuwahi kuwa nimepigia Raila kura, lakini tawaambia kwa nini nitampatia kura yangu tarehe 9. Kwanza wale ambao ni wanafunzi na wazazi, kutoka Januari mwaka ujao kwa serikali ya Azimio, shule kutoka primary, secondary na university hakuna mwalikwa. Wauguo uria wari seneta wa kaunti ya Embu na uria urenda giti kia gavana wa kaunti no ni Welene Kivuti ni uronekana ari na mwirigiriro munene wake kuvota na giti giki kia gavana vamwe na thirikari ya Azimio gutonya wathanire. Hii serikali mwaka huu lazima tuingie ndani. Mwenare wingi makiria ya taito ngiri kenda ni ivecanitwe miena ngurani ya kaunti ya Embu ni thirikari nene na iria iretirwe ni CS Margaret Kobia. Ino ikathi vanene gutethereria ekari aya gwiyukiriria kimuturire na njira ngurani wa vamwe na gukiriria urimi thiini wa kaunti ino. Serikali ya Uhuru Kenyatta imefikiria na ikaona shinda ya Wakenya wengi wetu ni ambeto hiyo umaskini, na anajua title deed inaweza saidia sana kwa kutoa umaskini. Ukipata title deed hii unaweza kuitumia kuchukua loan ndio ufanye kabiashara fulani au uone vile utajisaidia nayo. Anaenda kumsokeria ngatho nundu wa kuona ikiwa haki kuweka resources za serikali watu kupatia watu wetu title. Tondo mundu ina title yake ni mundu ukuvota weka maundu wake musie ena confidence kanena kiragita wa urume kanena thayo wa ngoro tunuramenya mugundo cio rarutira wira ni waku. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwarita mwaniki wa musiri. Kwa kaita kana nende arimi ba factory yasiri gwai bedrete bakinya kiwande ne kiu ringi bakienda kumenya manto ya madhabu ya kiwanda kiaona ndio mpubira mutari madhabu edrete akiara kia na kuoneka kutina beja kana ikiura ne mubukone nkurukia arimi bana ende bedrete bakiriana na mukariri gete wona kinyo muinga na kudura umweru. Kuja nio thitigano na nkinya mpangaratano cio tongoriri iratwire irumirite kiwanda gia kawa gia Sirigwa Wandia Chogoria icionekete gutiruka nyuma yao kurutaruta utongoria burabura twire kubatongoria kiwandani giku ntena thina kwithirwa nontu kuma tiamani kana kiama kwi maundu meo no andi ngenda kubwira handing over
tukando bana ndo babonde be au no boto ari na botire sera no ndira na mbeca ona Nteto ari ngoba ya mbeca kwende kwena thina kuringana na aremi kabatwire kuthangikua na nkinya konyamarua no utongoria bwa kiama kira kiratongoretwe igitonga Weri Sabani kiri kiwanda giku bwa kuruta chairman yora ku agotwinya ara agotwinya nuntu ategujaga ni mwendi kurutha mauntu mae wengo thina twina thina miaka 4 taningu ajandirire kawani ntiona mbeca lakini nongukera lakini misarete kuoneka gutwika arimi barutite gitonga kiri utongoria bwa kiwanda giki gia Sirigwa tu muthia wa mantu ara batigitwe gwa bakenja injaga mathina nyuma ya mutari mathabu ma kiwanda giku kurega wikinyia mochemanio niwe munthiriria kana auditor atura gutweni akeja gututhomera mathabu metu na atejaga riu untuunde twautiga njara nja thirikari engane nawe nikenda aombe gucokia ripoti iu na tumetole arimi tukeja kuthomera mathabu metu kuringana na sibo wa location ya Chogoria ende ibambiritie kugwimana na nkinya kwingana na mutari mathabu uyu tuka make sure ati auditor tukumufuatilia mpaka atwereithie nimbie kuendelea nontu during the last meeting iria twari nayo about 2 weeks ago ya irishura nontu still atambire ku make up omndi na leo twijite tuge expect akeja thoma mathabu ma the previous year ata show up gitonga korutwa arimi gwariru barathura murithi wa Naivasha akiri giti giki no Benson Kenyua rathukia giti kia munini wa mukariri giti wa kiwanda giki yukero ni kwandira oba tukechoa kaire tubeta mu kusemanyo tubwera irando ria ruriro na rile kujialeta interest fulani tuko pamoja Pote uwage ni kiama kiko kurea mbecha ja more mine mbije ni raana hata kwangu wanachocho ambeli nkaloma mbecha mtu ndiromba ngai aturathime na inya wae na twinikire kirundu ayo mutheru na this time round tuntu tunini tutigarite kandi na mangai atutongoretie nuntu ni tuoyaga na ni atuonekagira kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi nangina kuna tunende atwibagete KMC ndene awandi akaringa ni kaunti adrakanithi bachamanĩtie na kungwa mori ni akarina ringe kura bakuma wandi unarabethirite bakiara kia mantu mwanya kinyario kuthamwa kwa kiara kira kintere yu Samuel Gaishma katwende twekinya rwaria rwa kuthima imurwiririo riku wa giti kia MCA wadi ya Karingani akwagira kujukia utongoria kithurano ni kinene kijite ruruthiritwo muci wa chuka ikiama kia Gradif Kenya na ngwataniro na Uraia Initiative nyuma ya arwiriri kenda baraba itigite rwaria ruru kwariria manifesto ciago aringi kura hamwe na abangania bakiatho giki ibakure na kanya kubauria biuria ara untu bomwe boraboritwe ibora mita ya mabanda yomba kuthirwa muci uju monana mugo nitangumbwe gwa to wa Kenya Islam ere atigete atiga migongo wanagaturwa ri ante gusara kigweta we ukiete gutwera ati ubora wegie Kenya Islam na turagira kunginya yandu meto magatwetu kamatika na kitakani mationa gwa kuthikwa kana watho ggatire public needs wala bena public need nisio bahu ya need ya muntu alumo kuwa sa kwithira mugui area ni yonde ni muntu mwena mugundo uyu as a government ya county na gaturo ri savea no ngiathi bau kuga muntu uyu mwe no compensate wantu momonde kirende kirengero mugundo uriku rukorora rutejagwa gatigati ka muci wa chuka na ruronekana ta kironda kia muteneka kiri akaribaba nyamu ino yaretirwe baba yambite kuretwa kuria kirimani ya Kaireni yetu anda buchaiti ateni akorotha fertilizer so how many bags of fertilizer have we got na nundu fertilizer bandireu angaringwa no bebe kuma tatuireni ni atamugwetirio bora wanyamwenu na buchaiti ya mbere twa allocated gutugwita kwa Kaireni ni mugunda wa public twathie twalomba nikenda twiga nabo watwika mauga matikwenda kurekererwo uko nabo
Nigetumi na tutwa uria rukororo tukabira kono twa mutwa mubirira ate kwenda kau kanini kau gekagwa niko twaruthire twairiga twambiria gutamatebo matemambiria kubibwa siwaleji system mwekirwa thaino ni national government undu gwetagwa tutuni ana mugunda noronekire nabo wakubira matena bo bunge nabu ibwa kaunti no kwigwa iri imwe ya kaunti irankia mono Kenya kuringana na utwiria boraboro thitwa ruarua. Now it is poor because it is not contributing to the GDP of the country. Wananchi mulisikia hivyo? Tarakaniti niyo ina indo iria mingi muno iria ingiumba kana ino tonga twina makondobia. Ikondobia ni liuma thamuni, ikondobia ni liuma maguta, ikondobia ni liuma so many commodities. Na kintu kiria kiagite Tarakaniti ni kwaga atongoria maria mangithi in the county assembly ku push maundu megie industrialization. Abangania bakiatho giki bari na mataro kiri aringi kura. No tutotomba kulotha debate ya muntu wonde kwambiria giti gia president goca governor goca senator na inu cingi cionthe antu mana marungamite ite tuthie tumalothere vetting now mici gwetu kana ntulani cietu wa ward tuli na ward 15 kaunti yonthe. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbitawe Samuel Gaishma. Kuna batu bampwe yende ya kurumia riton na kinyaka ribando anda chia tiania bya kure abone nde kuringana na muru wa miri gikundi kia Sifon Kenya Margaret Kiara ure ugete aritopo ingine ndi bakwida bakira kakinye chukuru kumania na dine mpara. Kaite na kawashumanirite na karibando andashatiani na tuliotoka idhaibaru merithine mpara yawe murungamiri wa ikundi kiteka kithirikari akyo Sifon Kenya Margaret Kiara na kuaburuke thomo ntukuru kiriwati na bone na kumania thine ye nao kwethirwa family sitenda bya kuria itwethere twena cases nyingi cia na gutashukuru ikaeta kurethia ikaeta kwa mendi so no toba kwethirwa gutenda bya kuria nja ciao so egitenderere kwenda bya kora skuru mwana kija ateta skuru no tunda werekero bakora iyo skuru abuni ati kwenda thene nene into bitabua bya bwere bya kinyangiro imbitisha kithaka na mono egitenderere aciari baba inge batena kibya kora nja ciao ikyo to Sifon turonere ibwega kurchwa otwa tukaito kaonitha twena tu turetera ana baba nikenda bakaranja skuru nikenda bomba kukara cukuru egita rionthe aciari baba echwa bya kuria ugoro na kwina weregero kinya mwana akara cukuru ugoro ana mochiari akethero akimenyaga mwana na arire cukuru na kwina weregero rojo akara cukuru na rio rombari awari nene burumbari ampare yeta mantameni antuba wendi bubo yana kinya bareba uciomba na thirikari rio ukumilati ati nikenda utethia untuku kuromba antubeto ba wendi bubwega kwena antobena thina batenda kibe kuria ukethwa wena extra ukethwa wo kinya wena irigo riaku tafadhali make sure ogochwa ara onenkera mutote na bio no to kwena thina nene nthiguru yetu na especially mero Rwanda rwatiania na wembe itobieto bitira ciarire ibiomire na tha ibiomire kwe mutoto raeregerete urimi kirimo na tha ikirimo aketerete athi biomire utikena kyo thai ya kudenkera ana bawe so ankaromba miro beto kwa kuombigwe thai geria ukinyira family no imwake joto twina thina nene na twina mieri 8 mbere tuketha kimera kiu kingi nkiripotera Weru TV kumatiania Mbitawe Kelvin Kimathi Kelvin Kimathi na kinya kibarabonde nende bomba kwidra baitira ke kombe ndeto nkado nanchune na kinya mutege nonto bakwidra watanete na bati nkado nanchune ende kenda nkwere boya kana kenda ngujukiria nkado boya ntiolo ikalono daitari romwe wa Meru level 5 eta wakadure justa kadure edira nende tuichoranwe na kalao romwe ora tuketha tukiona mbecha kutwetekanirie pura tuketha tukibuthakia ithanyo ritarire tuna kalawa ikatua twitire atwira daine ndi itare marima kwa itare marima kwethera kwina maruki twambirie kura maruki kire
agariba nauntere chatiania thwana nau kone nderu kiremwe taura chiringi mana ile na yengei kone nderu kiriaria arimi aba koira maruke tukiura chiringi mana ile na rito koria kaduri na to kendia maruke ya ate kwenda otwira toyuria maruke nchuku abera endele nini kurio nto yate kwana maruke thira ende akulima uriona rimwe ruari rikaura abera ende timana ile to korayo imana thatu kwe nya beta kuria kontu kungi bakareta bakureta ato Athatu ira babwe ite Nairobi puwe boke ya kurira arimi maruke konna galawa toeta kuria Nairobi kaduri ari utiwa eta arimi baraponde abere ndi bokumenya antu bara Nairobi baretere kuria mbia cheko ya kura maruke ya kura yange na nkome abari ura na chiringi ongiri kundre ndo boenderia ya poete na chiringi weruke mana 5 kuwe ya wa muenderia ngiri katuri ata kumbata mbecho taurete amana ile arendia mana 5 au yuria mbecha kathati aidiangare atwira nyeni nkwe yo Nairobi na kumaruto tachoka kura marugene to methera arimi banywire chubu kana ibenderie mtungi nduwe tochemania babamburia ngakana mbere tini Cindy Karuitha no kare monane to madithia Weru ari na ngetwa PHINEAS imana tute tukiona na kimekio kingi murungu embere.